Pričali smo nekoliko već emisija o Italiji, izborima u Italiji, tako nam se zalomilo. Sad najnovi događaj u Italiji, Berlusconi je osuđen na godinu dana zatvora, a pripadnici Grilove partije su najavili da će i u gornji i u donji dom parlamenta dolaziti bez sakoa i bez kravate. Doživotni senator Colombo ih je upozorio da im to u Senatu neće proći, da ukoliko se takvi pojave, bit će zamoljeni da napuste zgradu. Koliko je važan dress code, pogotovo u državnim institucijama? Je li to pitanje prazne i zastarjele formalnosti ili ipak to nosi neki značaj? Taj standard koji je uspostavio uređeniji svijet od nas i na koji još uvijek moramo se ugledamo, bar dok ne dostignemo taj nivo, a taj nivo, Boga mi, se gradio vjekovima, mi ćemo imati u, recimo, zvaničnim državnim ustanovama, dakle, ustanovama najvišeg nivoa, žene koje će dolaziti u ovolikim štiklama, koje će nositi mini suknje, posebne kostime koji su na neki način provokativni, a ja bih prije rekao da su nepristojni. Sad, u jednoj od prošlih emisija smo govorili baš ovdje kolektivno, podržali te kostime u školama. I već se ih vidi u nekim školama. Ali se nismo saglasili oko toga da se razvoje boje. Da, dobro. Oni su, dobro, ali govorim da je to samo po sebi korektno. Znate, vi ako dolazite u službeni posjet jednoj drugoj državi ili kao građanin svojoj državi, vi tamo nijeste došli da napajate oči ni emocije ovakvim i onakvim, sa silikonima u rilama, ovako gore u državnoj administraciji, to izgleda vulgarno. Odmah, pazite, ja nemam ništa protiv ljepota, ja bi cijel dan gledao jednu ili sve tri vas i tako dalje, da imam šansu i da me kamera ne ulovi, ali u principu, a dobro, to treba priznati, ali u principu, ta vrsta provokacije koju prouzrokuje kostim, odaje nešto drugo, odaje neiživljenost države u kojoj ste, neiživljenost institucije u kojoj boravite ili službujete kao parlamenta, vlade i tako dalje. Dakle, tamo dolaze neki skorojevići koji ne razumiju mjesto na kome su. I mislim da Italija koja je imala Italija je inače zemlja spektakla koja umije da napravi od svega spektakularnost i Italija je zemlja, sjetio sam se skoro filma Veljka Bulajića koji nije uopšte prošlo zapaženo, Libertas, jel? Pazite, kritikovati državu i državne činovnike visoke, najviše zapravo, je u Italiji oduvijek bio, što bi se rekao, imidž slobode. I kad ide ovaj veliki renesansni naš, dakle, susjed, jeli, Marin Držić, koji je nekad bio i naš, jel, jugoslovenski, pa hoće da se prikaže na nekim scenama pozorišnim, renesansnim, koje pucaju od slobode, da se može svakome sve reći. To je sjajno zapazio Bulajić, iako se ja ne slažem sa likovima koje je izabrao da igraju, glumcima koje je izabrao da igraju te likove. I oni ga negdje u Veneciji, ili nije, ne mogu se da sjetim tačno, puštaju da pokaže ta svoj renesansni duh. Marin Držić, veliki Marin Držić. On neće da pomene, on neke poetizirane tekstove govori, neće da pomene, što bi se reklo kod nas u žargonu, neće da na te glavare, na vladare, da udare ili da pljune, što bi se reklo po naški, najgore, ali potrebno. U tim momentima se pokazuje šta je sloboda Zapada, a šta mi nijesmo. I nijesu ga primili u tim malim kazališnim družinama i tako da. Ne pripada tu jer ne umije da se poigra pa i naruga onima koji nama upravljaju i našim životima, našim zemljama. Dakle, Italija ima prava na neke svoje slobode koje je stjecala vjekovima, a mi nijesmo dostigli te slobode, pa onda koristimo prava koja niđe nijesu registrovana nikakav kao standard. Ne možete vi raditi u državi bez standarda. Da, oni imaju verbalni kod i dress kod. Međutim, ovdje je ta pravila odijevanja imaju dva nekakva izgleda. Takozvano trodjelno odijelo svojevrstan je znak jednoj malograđanske i prilično birokratske sužene svijesti. Ali na drugoj strani, nepostojanje bilo kakvih pravila odijevanja rezultira činjenicom da su nas stranci u nekim proteklim, naročito godinama i sada, vrlo često znali pitati ovako, vi imate prelijepe žene,
u institucijama. Zašto se oblače kao prostitutke? I to je ono što vas uvijek postidi. Prije neko veče smo jednom prigodom bili prosto na mjestu gdje je bilo puno lijepo odjevenog svijeta. Jedna je užasno ekstremno odjeveno biće, žensko, izazvalo je komentar: ova mora biti da radi u državnim organima. Eto, to je nešto što je postalo pravilo. Da ne govorimo da imate onako gotovo kineske nokte uz pomoć kojih ništa ne biste mogli uzeti jer su oni nadograđeni sa nekakvim oblicima koji su nevjerovatni. Prsti kapirun, ono je užas. Prosto je nevjerovatno da čovjek nema osjećaj. I kratka suknja. I na radnom mjestu ovoliki nekakav nakit, minđuše i tako dalje. Ja se često ljutim na kolege novinare ili snimatelje koji idu u skupštinu u šorcu, zato što im je vruće jer je ljeto i on ide da snima skupštinu u šorcu i majici kratkih rukava. Ne možeš da ideš u skupštinu u šorcu ili u bermudama. I sjećam se kad su došle kolege novinari iz druge medijske kuće u Rim, kad sam ja tamo radila, i treba da snimaju susret Đukanović-Berlusconi i pojavljuje se novinarka u farmerkama i neko, ne znam u čemu je bila. Ja je zovnem uredniku u Podgoricu i kažem: ja je ovakvu ne vodim ajde sad, pomozi mi reći, u zgradu vlade. Ne može, neću da je vodim. Stid me. I pošla je jadna i kupila je sebi sako. Kao što se to odnosi ne samo na zgradu vlade, to se odnosi na moment kad se ode na saučešće, na moment kad se ulazi u dom zdravlja, kad se ulazi u školu, kad dolazi na neki šalter, kada je prosto čovjek u banci. To se ne odnosi samo nužno, nego uopšte na mjesta koje su institucije za kojim bi s one strane stakla i s ove strane moralo da postoje pristojnost. Mislim da je neophodan u svakom smislu za bilo koju instituciju. Tačno da se postoji pravilo u čemu se ne može doći ili šta je neophodno, dužina ovoga ili ovoga. Prosto kada vi idete u neku privatni neki izlazak, to je prosto vaš izbor kako ćete vi izaći, jer time vi pokazujete ko ste vi i kakvi ste vi. I nemate kome da štetite osim svojoj porodici, to jest samome sebi. I tu ostavljam da je to prosto naš izbor. Ali bilo gde, znači ja sam prezadovoljna sada kada odem u poštu pa vidim da postoje tačno dress code kako su obučene radnice i radnici. Smatram da to treba da bude u svim institucijama i da to uopšte nije teško. I smatram da ovo što smo pričali o uniformama za školu, neophodne su. Neophodne su. Bar jedan period, pa posle možemo da pustimo da slobodna volja bude ispred nekih ili da bude dress code u školi. Šta ne može da bude u školi ni od strane nastavnog, ni od strane učeničkog. Ali imate sad neki apsurd koji se kod nas uvijek pojavi u takvim okolnostima. Recimo, poštar mora da se obuče propisno prema imenu firme koju zastupa, kondukter prema autobusu, a odjednom neko ko je na vrhu piramide u državi ne treba ničim da pokaže pristojnost. Ne traži niko sad da oni budu konfekcionirani, pa sad, kao što Crnogorci gore, sive pantalone, sako, ne znam, teget, a bijela košulja i mašna koja opet, i sve tu ništa nema boju. Ne, ali da postoji pristojnost. Recimo, ja sam ušao jednom prilikom, bio sa ćerkom u crkvi Svetoga Petra u Rimu. I ona je naravno bila potpuno obučena normalno. Međutim, imala je samo one bretelice umjesto ramena. Ona je na vratima samo rekao: molim vas, vratite se natrag. Ja sam skinuo svoj sako, ona je ogrnula moj sako, a ja sam imao već košulju. Mi smo normalno ušli. A čemu sukob, čemu problem ako se nešto propiše, a vi taj propis obaveznu startu želite da ignorišete? A ako ovo i nije propisano, podrazumijeva se, izvinite, ne trebaju ni Italijani, ni Francuzi, ni Englezi, ni Amerikanci. Imali smo mi parlament odavno i znamo kako su ulazili ljudi u taj parlament. I koji je to bio nivo i ljudi, izgleda i uopšte ponašanja. Izvinite, parlament je najveća reprezentacija jedne zemlje. Dobro, ali naši parlamentarci su i vlada i tako dalje. Hoću da kažem, pa onda iz poštovanja prema takvim parlamentima, onda mora i neko drugi da bude tako spakovan i tako dalje. S tim što ne bi trebalo da se zadrži na tome da su lijepo odjeveni, nego i da još bolje rade.
Nemojmo preutopistički. Tu bi sad trebao neko jači od Marina ipak. Držića, jeli? Nemojmo preutopistički, mislim da je to ipak polako. Korak po korak, počnemo od odijela. Odijelo ne čini čovjeka, ali počnemo od odijela. Kostim je ipak dokaz i ukusa, i kućnog vaspitanja. A ponekad i mirisa, jer ja Crnogorci znam... I to ćemo se složiti. Ja ih ponekad ih sretnem u liftu, što je meni potpuno... Cvijećevene. Ne, izgledaju zaista dobro obučeni i čak i neke dobre parfeme koriste, ali se nabrije ujutro i njeguške kobasice, pa ta kombinacija tog parfema i ove odavde i taj kostim koji umiju da odaberu. Crnogorci u ostalom imaju jedan od najskupljih kostima na svijetu. Tako je. To ne postoji nijedna... Uz escajko najčuveni. Da, koji stave za pas. A dobro, na kraju to, ali pazite, ostao je bez države Crnović. Ili Đurđe, jeste? Pomažite mi, šapćite mi, nisam spremio. Ja, istorija ćemo se teško. Otišao je, žena mu je bila Venecijanka i znate trag iza tog, propala mu je država, došla je Otomanska imperija, on se pojavio, na njima su bile sjajne odežde, zapisuju Latini. Neka se propada, ali ima držanje. Izvinite, ste li pričali o onom vašem, kako ste rekli, Flošaru iz Nikšića koji kad je umro, našli su mu najbolje odijelo i sve pripremio. Pa neće, pa naravno. Crnogorci su i Crnogorke nekad znali za dress code, što im ovo bi sad na jedan put po institucijama. Tako je, tačno. I ovo što je Božena malo prije rekla, na pokajanje, ja gledam, sad idu u apostolkama. U čemu? Japankama. A to su apostolke. Jeste vidjeli na freskama? Apostolke su one sa kaišićima, Japanke su vidjeli apostolke na freskama, imate u crkvama. Rimljanke. Apostolke Rimljanke. I idu sa tim nekim vestama koje, kako zovu sad ovo, mi smo zvali u naše vrijeme Miki majice. Zašto Miki pojma? Ali sad se zove ona, kako zove? T-shirts. Sad ne može nijedan da mi šapne. To su ove... Okej, ne mogu... Trik majice, to... No, nego ne... To... Body majice. Body. Nije ni body. Ne, ovo je isto tako. Našu mi izreži, ali ja ignorišem jer mi je ovo zanimljivo. Ću čuti kako će se završi priča. Dukserice, čovječ. Dukserice je puno pa još je to dobro i onda su tu i pripokriveni. Dukserice nisu jadne, dukserice puno pokrivaju. A pokrivaju, ali su bušene forme. Ja pamtim. Zato što su dukserice prikaze sportskog i dobro... Kad bi išli roditelji na roditeljski sastanak, ja nisam ponekad ili sam slagao ili petoro nas je u kući učilo škole i tako dalje. I onda idu i ja vidim kad se otac počne oblačiti u neko nevrijeme da ide na roditeljski, saznao je o čemu se radi. A tome činu davao se poseban trend. Jer tamo ide da predstavljaš porodicu, da vidiš, iako će se možda obrukati zbog mog školovanja ili nešto i tako dalje, ili ponašanja, češće nas zbog učenja, on se oblačio da pokaže, znaš, to je prosto bio... Jednom jedna moja koleginica gleda kroz prozor i dolazi njen muž koji je također radio u školi i ona vidi kako on dolazi i kaže, evo ga i ovo je ponovo odijelo, neko je umro. Tako da je. Znalo se kad ga nosi. Ubiće me Filip. Izvini, ali i to je dio poštovanja. Idete nekome na posljednji pozdrav i oproštaj i vi se naravno kostimirate primjereno. Da taj svoj sućut, saučešće date sa punim poštovanjem i na najvećoj temperaturi, 40 stepeni u Podgorici, ja sam vidio fine Crnogorce koji dođu, molim vas, u sakovu. A to je ipak čin odavanje poštovanja. Tako je, slažemo se. Mislim da ćemo se tu svi lako složiti. Hvala vam na ovoj divnoj raspravi večeras i razgovoru. Vama hvala što ste nas pratili. Ja vas pozivam da posjetite naš sajt emisija 100%.blogspot.com gdje možete pogledati sve naše starije teme. Također vas pozivam da posjetite Kontesu koja se nalazi preko puta Delta City centra u Podgorici, da pogledate kako biste vi mogli opremiti vaš životni prostor. Naša repriza je sutra u 13 časova i 30 minuta. Ponovo se družimo sljedeće nedjelje. Ja vam želim ugodnu noć i naravno ostanite uz program Atlas televizije.